eningizimu enyakatho empumalanga nasentshonalanga la kufikela khona lelikhasi lingumsakazo empeleni ohamba imbili eveni seswatini eveni abomakhelwane kanye nangesheya kwethlwandle lapha eMathaspa ngiyandvusela ngomolo wesibongo sami angabi ngedwa la ngihamba nemcoco kaNkulunkulu ngiyahamba with the anointed one of our times the great hlula amadimoni ngicela bavusele Phephethu. Thank you very much Moloyi. Thank you very much my brother egameni lika Jesu. What an opportunity egameni lika Jesu Kristu. Ngiyalemukela ke mina ngathi imbilitandla egameni lenkosi. Ngithi angivusele kumbukela lapha ekhaya. Mbukela nami ekhaya egameni lenkosi utsandzeka kana hloniphekile. Ngiyakuvusela egameni lika Jesu egameni namandla. Sesikhona sinamoloyi khona la. Azivele singene kuso sihlose senamhla prophet. Silo samhla singcinamba lenkulu kubantu labaningi laba lesibahlupha ku prophet. Lo moya wekungcincanza wonke. The spirit of stagnation. Ungasichazela prophet ukuthi siyini nomuntu nakuthiwa nje ucinzetelekile impilo yakhe ingcincanza wonke kwente kanjani. Thank you very much Moloyi. Siyabonga kakhulu my brother. Ngicela banenge kakhulu Moloyi nawe labakhluphayo mhlawumbe ngabo inboxela egameni lenkosi bakhala ngalo lesikhuluma ngayo lokho ukuthi Moloyi sikubona unemprofeti ingabe umprofeti angangisida yini impilo yami imenza wonye angiboni ukuthi ngibheke phi ngempilo eminyakeni lophelele bengenta lokho namanje lokho lokho egameni lenkosi ngiyafuna kuphumelela ngiyafuna ukuthubela embili kuthi lokulungako egameni lenkosi so ke le spirit of stagnation lesikhathi khona lempilo yakho mbukela lapha ekhaya ingaqhubekeli phambili lempilo yakho imenza wonye imile ubathi uyaphusha ngemandla akho onke kude lokulungako abulungilutho labanye sebaze baphila under bo anxiety labanye sebaphila bo depression Moloyi bevungathi nekufa selikhambi impilo dabo ngeke ukuthi umuntu uvungathi nje impilo yakhe ayihambi kahle akaphumeleli ubathe noma kuma relationships ugana lo uyamala uyahamba egameni lenkosi lomunye ahamba yokwenza kumshado uphele kuyadlibika egameni lenkosi uqala ibhizinisi ipheleletheni ayibekeli phambili egameni lenkosi konke nje kwakhe Moloyi kuyabheza benza wonye egameni lenkosi so kungumoya Moloyi this is spirit of stagnation is a spirit kumoya lothina ukuthi ukhastwe egameni lenkosi Moloyi ngoba umuntu prophet ukanza ukuthi you are fighting this invisible battle but letinto uyadiva tiyakushaya tiyakufofobela ususuzama lokho lento yokuthi nje ungasile mbilo ibuyela emuva ukuthi iye phambili lokuthi njalo mina sekutawulunga kuvuka timo letinkinga timshaye sibele emuva we want to know prophet ukuthi njengoba lo moya unje now as a person noma lokholwa ngoba nathi sikholwa kuyashaya sikholwa Moloyi sikholwa prophet sifuna kodwa ukuthi how do we combat le tinto silwa njani nana imimoya nayo ngoba nini ba prophet nasilekelele no Moloyi kahle angicela nje ibhuti omkhulu la ngikhulume ngalama signs lama signs emuntu lo manje le spirit stagnation noma lama signs alomuntu lempilo yakhe Moloyi ayichubekeli phambili letimpha ngosiyami so like kulama struggles lathi phinzako lampilweni yakho ngeminyaka neminyaka unalale inkinga leyo but even the following year uphinze ibuye lenkinga egameni lenkosi so lento Moloyi ingumoya egameni lika Jesu Kristu uyasebenta uyathikhandla but awuboni ukuthi kusebenta kokusida ngani noma ungasebenta imali awuyiboni ibhekana kunjalo kunemakhatane Moloyi ladla imali yakho you are right ungathi nje uholile ungathi kuvela nje umgodi nodaba ukuthi kufuna lapho ingene la ifuna ingene usungathi manje uyenda uyabona efana kunalo moya ngosiyami wele kwanyana westagnation lomunye umuntu Moloyi loba nje lomoya stagnation lo muntu Moloyi uyambona ukuthi indvodza ukhulile msana but udivision lo muntu kude lenqhubekela phambili le vision Moloyi ude imali abe nayo ahola but imali yakhe awuyiboni ibhekaphi angahola namhlanje evini letako so yakushayilo so uthi imali phelile imali phelile Nkosi yami lo muntu uthi le mali ibhekephi lo muntu akana vision lo muntu imali yakhe wenta tinyo lethi useless akana ndzaba nokuthi mhlawumbe akhe ekhaya noma athatha umfati bantu abakhe abagqole all baqosha ikolweni my God lo muntu une spirit of stagnation lento imcinzetele imbambile lento so lo muntu umbona kanjalo egameni lenkosi so ke manje Moloyi lento iyayibangwa yini Moloyi stagnation Moloyi sibangwa ikakhulu sesikhathi sibangwa tono
Tono. Uma uNkulunkulu asashayile uthi asifundzela bhuti incwadi la ya Isaiah number 59 egameni lika Jesu. Sicela ngalo Isaiah. Isaiah number 59 esiqale ngayo my brother. Isaiah number 59 verse number 1. Ngoba le mbilo prophet yestegmentation elikhuni kakhulu prophet angifuni kukuyena. Phela bayafa abantu bathi bulale moloyi. Mina nje na ukhumeza silento injalo ngecertain ngeminyaka iyabuya le. Yabo. Mina nje ngiyathi ukuthi kwasha December tawufa imoto. Awucabangi. Kwasha December imoto yami funife. Kufuneka ngishintshe imoto. Uyabona nje ukuthi lento le is Isaiah 59 verse number 1 but yes. All right. Kila part 2 egameni lika Jesu. Angifunze prophet. Kuthiwa nembala ingalo yasimakathe ayimfisha kangako kuthi ingede yasinzisa. Yebo. Nendlebe yakhe asiso sihulu kuthi ingede yebo. Kepha yini kodwa athi phambuko tenu tinehlukanisile naNkulunkulu wenu. Tono tenu tibusithile buso bakhe kini kuze angeni kutini angatoniva. Naye molo impendulo embuke lapha ekhaya ubuka ukuthi mhlawumbe ibangwa yilo simpilo yami ibe nje ipiyele emuva ingenza wonye angiphumeleli angiboni ngibheke ephindempilo namhla ianswer sonayo uthi lo mbhalo namhla lapha uthi indlebe yami ayisiko nzima ukuthi ngahlala ingeva imikhuleko yena kepha uzombhala lapha thi phambuko tenu tinehlukanisile naNkulunkulu. In other words uyathandaza uthi Nkosi ngifuna kwentabuthi kusasa bathi uqhubeke wone phinze wone uNkulunkulu avale amadlebe angabaseva nyalo angayivi imithandazo ngoba tiphambuko takho time emkhathini wakho naNkulunkulu. So in other words ufuna utihlola ukuthi ingane kubangwa yini and repent bese uyabona uqhubeka uhlupheke yini. My God. So moloyi lokunye lengifasibuka namhlanje sibuka kakhulu. Sibona ama demonic hindrances. Ikakhulu kakhulu this thing lobuthakathi moloyi. So ngoba buthakathi moloyi bukhona. La ngephandle moloyi kuyagangwa. Abantu bayaloya. Kuyaloya la ngephandle. Sikhuluma ngebantu khona moloyi umuntu akwadi ukuthi aye kusigujana aye emthumbeni. Ayohlola. Ahlola impilo yakho. Ayibuke lokuthi ngibona impumelelo la. Ngibona ngathi kunelifu lapha utawuphumelela umfana asibani banyana. Ngayithebula njani lento yakho? Ngayithebula njani bese uyavala. Avale moloyi. Uyawubathe kumfane bantu uyezama. Uyawubathe uyagubula udlela. Kwale man. Uyatibuta lendvodza ngabe ingithanza ize yovela nasekhaya. Seyishonephi? Ngule spirit. Prophet ukuhlaba nje ilwimi ngoba kulendzaba lesiyikhuluma ko imcoka ngifuna ukuthi nalo lapha ekhaya ayitoyiconza lento le. Yes Lord. Yokuthi uthite into yekuqala levimba noma ibangele spirit of stagnation lokuthi ungakhona uqhubekela phambili siмота kothi ibhethe wathi indzaba yekuqala etono abantu baphila i sinful life lento ibanga ukuthi lento nje njalo ibangela sithi noma ngabe kuyaphumela iclaim lento Yes my Lord. So sigenyawo le number 2 lokunye kuba ngilama demon nemalo kubeka prophet bengifuna nje lokuclarify la. Yes moloyi. So moloyi namhlanje ngifuna sigcile kuloko lama demonic hindrances. Utasibona moloyi leli verse la encwadini yaDaniela number 10 no verse number 12 egameni lenkosi. Yes Lord. Daniel number 10 verse number 12 egameni lika Jesu. Ngoba letinkinga leti ngiyatibona lokuthi emaswati abaningi sashaywe ngito kakhulu prophet empilweni. Ngicela futhi incwadi ya 10 verse number 12 efunza kanjena waqhubeka wathi ungesabi Daniela kusukela ngelilangale kuqala mzukwana utimisela ingqondweni yakho kuthi ufuna ukuqonza kahle nekuthi thoba embi kwaNkulunkulu. Emavi akho evakala kahle onke mine sengitele kutawuletha imphendvulo yawo. Ngeva kuthiwa manje uthi uNkulunkulu sengitele utawuletha imphendvulo yani manje. Qhubeka ufunde futhi. Qhubeka ufunde. 13 wakhona uthi kodwa ingilozi yembuso yasePersia yangivimbela kwathi mate kwaphela emalanga lang 21 waze kwefika Mikhaeli lomunye wetingelozi letitikhulu atengilekelela ngobe bengishiyiwe lapho ngedwa nemakhosi asePersia. Manje ke sengitele kutakuchazela ukuthi kutawukwendekani kubantu bakini.
emalanga ladaba uthi lo mbhali moloyi lamagama lawo ashiwo uNkulunkulu Yeah. uthi ngakuva Yes. usengakhuluma uthi manje sengitele manje kutona njani kutoka ubusisa uthi Daniel lapha manje kepha ingilosi yelive lasePersia yavimbela lengelosi yavimbela lokuthi athole lendotakhe lempendulo kepha uthi Daniela ngasitwa ukuthi kuze kufike Mikhayeli ingelosi lesikhulu ingelosi yaNkulunkulu ingilosi yembi Yeah. wafike wangilekelela kule ngilosi yasePersia kuze ngikhululeke nje ngakhuleka ngoba sekufike Mikhayeli Shawuthi moloyi kulesinye isikhathi Yeah. uyayidzinga ingelosi Yeah. letawungenelela itokusinzisa ngoba letinto tikhona moloyi ngetakho uNkulunkulu ukuniketile manje kule ngelosi yesitha levimba indotakho uyasibuka lokuthi ngoba phela ngiyathandaza Yebo, ngoba phela ngiyazila Yebo. neBhayibheli ngiyalifunda Yebo. ngapha ngiphumelele kunani prophet kule ngilosi yesitha Nkosi yami. leme emkhathini wakho netinto takho uthi ngamanje ingilosi letawufika ilanze lempendulo ngemandla molo kahle prophet uthi wena noma ngabe sikhona noma sithandaza uNkulunkulu uyaphendula ngelanga nquma nje kunjalo molo kodwa le ngilosi nayitha lempendulo iyathunjwa ibanjwe ivegetele angithi molo isiphila emhlabeni thina nawo Yeah. wake mosi wafaka emadata Yeah. noma wakayifaka i-airtime but ingangena cingweni lakho Yes. uzoshala MTN uyabuza ukuthi i-airtime yami ngiyifakile ayikangeni ngani Yes. athi MTN mangangane shana inkinga ye-network ilasibhakabhakeni le airtime yakho ibanjiwe nje kwesikhashana Nkosi yami. kepha emva kwesikhathi itabe siyangena. so manje le network Yeah. ilahlekile so in other words lamadimoni lamasiplengilosi yesitha Yeah. ifike idle le network My God. between wena nendotakho nempendulo nempendulo yalo mthandazo. in other words moloyi udzinga manje labo fixa Yeah. noma labo technician Yeah. ngoba MTN yakutshela ukuthi bonjinela bethu basabhizi Yeah. nge-internet basayilungisa itawubuya masinyana Itawungena. so nawe uyayidzinga manje technician lotawufike angenelele Kunjalo. alanze impendulo yakho Ngiva kahle, nometha prophet. ibanjwephi ngoba le airtime na uyifakile yangangeni wena ubuyela kulo lothengisa le airtime exactly molo uthi ngifake airtime engeni ngani athi kuyihambile lakini athi kimi ihambile kepha ingangeni lapho kuwe bese kudzinga bese uxhumana nalo setu kunjalo yato ukutshela ukuthi yeda kunjalo molo prophet so lapha ekhaya ngicela uyadivela ukuthi number 1 usengayithola le diagnosis ukuthi yini lebambe ukuthi ungaphumeleli Yes, Lord. lebambe ukuthi wena ungqingqenza wonye ngicela ke ukuthi usukume ute kumprofeti atofika buke utawufika umprofeti akutshele ukuthi according to Isaiah Yes, Lord. 59 verse 1 wakhona ukuthi lo lokubanga ukuthi mhlambe ungaphenduleki kungaba ukuthi tono tethu nempilo siyiphilako isithe buso basimakathe imithazo yethu ayivakali Yes, Lord. noma umprofeti utawufike abuke ahlole acheck a prophet ukuthi no ngibona ema-hindrances emademoni avimbile ingelozi lethe impendulo yakho ingelozi lethe umshado wakho ivaliwe ibanjiwe ithunjiwe imali yakho iyetshiwe yathunjwa bese kudingeka umprofeti ukuthi bese uxhumana nemazulu kuthunywe nengelozi yokhulula and the time we connect nemazulu thina kulesikhathi khona le ngilosi yasezulwini siya-reinforce ukuthi no matter ukuthi inganani imbi ebumnyama sesiyadedela boMikhayeli lelibhayibheli lithi Mikhayeli ingilosi yembi mase kuphume Mikhayeli moloyi my God phuma sekuphuma lonke libutho angithi wena prophet bami basengasensi baprofeti bafana njengemprofeti Moses kunemprofeti Joshua uthi ngiyale ingelozi itawuhamba embi kwami haleluya le ngelozi beyiniketwe lo Joshua yes Lord ukuthi uprofeti uyakhona ukuthi bese uyobuza hayi man ibanjwe phi le mphumelelo yakho yes Lord asiqhubeke ke prophet usinikete mhlawumbe lokuthi the times that smart hamba tifika phi manje sikhululeka kanjani kule simo lesi sekuthi either manje nayi ingelozi yami ithunjiwe uma ngitaka umprofeti uyakhona umprofeti ukuthi angiside sikhuleka ngikhulekise ikhululwe man kubuye lo mshado wami ngoba kade ngithazela ipromotion
Moloyi indzaba lenkulu Yes. leBhayibheli lithi ema-Israelites Okay. abesakhuleka esikhathi lesithi afuna kuphuma eGibhithe. Yes. LeBhayibheli lithi uNkulunkulu besakuvile kukhona kwawo. But leBhayibheli lithi uNkulunkulu akazange athi uNkulunkulu phumani nihambe niye eKhenani. No. But wathi athi uNkulunkulu athumele umuntu. Yeah, athi nguvile ekhaya kwabo. Nkosi yami. Ahlelele lo muntu prophet. Lo muntu uanointed for leading the people. Kunjalo. So labantu ngabakhona ekhamba ngekwabo. Okay. Badzinga lo muntu lo ordained to lead them. Badzinga lo muntu lo ordained to overcome all the obstacles that they will face along the way. Lo muntu une grace lati kwakhe. Utawenda kuphela manje endleleni. But grace lena kuwe. Itawukhipha manje edwaleni. Lo muntu ordained ukuthi tawendeke moloyi kuphele kudla endleleni. But lo muntu in authority. My God. Lokuthi uyawukhomanda emazulu. Kwehle imvula yekuhle. Badle bangafi egameni lenkosi. In other words ibhuti etimenti yabantu mhlawumbe nje kulenkinga ukuthi impilo yakhe imenza wona. Ukhona umuntu logotshelwe lenkinga yakho. Ukhona umuntu logotshelwe ukukhipha wena evela kulebhila. Akubeke eveni lesethembile. Laba prophet bakhe. Encwadini Amos uthi kude la kwentako akakureveal akakuveli emehlweni ebaprofeti bakhe egameni lenkosi. In other words kunetinto ukuthi uloyiwe uvuka ushayiwe Nkosi yami udinga nje umprofeti ukuthi asolive. One word is enough for a prophet to change your life. Ngamagama uyamdzinga Moses wakho. Lokuthi emshadweni wakho mase kuphelele liwayini uyamdzinga Moses wakho. Mase kuphele emanti emsebenzi wakho sokuphela the contract uyamdzinga Moses wakho because le Bible lithi bakhala kodwa Moses yena wakhala uNkulunkulu. Thank you Jesus. Bona bakhala kuMoses kodwa Moses yena wakhala uNkulunkulu. Hallelujah. Because abegcotshiwe uNkulunkulu. Hallelujah. Nje ukuthi kusasa uvele uvukele uthi yathi kuthini I'm taking a sick leave ngiyahamba ngoba uyagula lempilo. Your career is sick. Umshado wakho uyagula. Udzinga ukuthi ugujime uye kumprofeti ngicela ungisithe. Hallelujah. Impendulo angiyiboni. Ngiyathandaza but ngiyeva umthandazo uphela la awufinyeleli umthandazo wami. Ngicela ungikhulekise prophet. Yes Lord. So ngifuna labantu labo kusasa ngolesithathu uvuka uye khona embekelweni yothi ngicela prophet imani ungikhulekise. Ngicela mina ukuthi kwakho nje uye ngekholo nekwethemba ukuthi uNkulunkulu utakusita empilweni. Hallelujah. Ngoba ngiloko lesikudingayo. Singaloko molo. Kanti ke nangabe uyasebenza ngemgcibelo ukhona umprofeti uyathandazela la. Nakhona uphatha nje umnelo lakho longa 150. Inombolo ngihlale ngibekile la ku screen. Ngitolet athi jiki uyashayela ucela umprofeti akusithi ngaba angibathanza base bashaya umprofeti ngicela umthandazo kobuhlungu liqolo hawu sukuma uhambe uye khona angimolo uyakhuluma na uthi showing up is an act of faith. La madoda bekane blepe bathi asukuma nquma ukuthi ngisiyangena kule nkambo manje kuthiwa ngilokukholwa kwala madoda lonta ukuthi namasiriya eve umdumo wembe avela abaleka kashe yakho phakathi nyathelo sekuqala nje labasithatha moloyi so manje moloyi balenkinga lenkulu kakhulu ukuthi bantu noma sebavile but bayakhe uthi uNkulunkulu ngibeke kufa ngibeke nephila kunjalo uthi wena kungasakhethi lokufa khetha kuphila kepha nje sekunjalo molo bantu bakhetha kufa kuphila sekukhona angizithi iBhayibheli lisinaselibelethe inyoka sethi balumile labantu kwathiwa ababuke labanye babuka baphila labanye babegcina sesibabamba bona bababukisa ngengalo so sineprofit stop balobuso nobulengani sibubukisa napha etulu ukuze utophila ngoba mina molo uyangitholi mina ukuthi bantu sebahlaseleka ngase kwente nje abantu molo sebahlaseleka kakhulu man umuntu acele kudla umbekele kudla na kudla dlani aqhubeka acele kudla aphinza aqhubeka acele kudla umbekele impilo naye impilo kuphilwa kanje aqhubeka ahlupheke impilo aqhubeka ahlupheke sebahlaseleka kakhulu molo abasathi ukuthi kuphi ngikuphi molo ngophela molo umuntu thoba silendvuza inani le ayifuni nale ngafika isitaka lekhona ingosi yami ngakushane kukushaya ufuna ukuyikhulula molo ufuna ukuyikhulula kodwa ihleli inenge lethi inkinga uhlaselekile ngichaza abantu labasha labasukuma etane ama documents athi prophet ngicela uthazele ama documents ngiyofuna umsebenzi ngoba lo muntu uwenda njani wenda usesesinqumo nesinyathelo sekuthi ngiyosebenza lo munye moloyi kathe afundzela certificate unaso but sola kasebenzi uyabona so ngine spirit esikhuluma ngaso molo stagnation sibambile sivimbile kufuna yona yonke
yonke into yakho ingakusebenzeli Inkosi yami ngosi imali moloyi labanye baze sebahlala emakhadabo Inkosi ahlala yami boshayilo kunjalo uyadibuka lokuthi when ufile stress ngisavuka emsebentini sokucabanga kanengi ngiyavukela ngina njani ngiyala My God ngule spirit membi kwakhe hey ngoba lomunye ngoba ngiyesithi ngeprofeti kusinziswa kuphuma iGibhithe kunjalo but akusho kuphuma iGibhithe kuthi konke kutawuhamba kahle endleleni kunjalo kwaphela emanti kwabenti ingcinamba tetelwandle lokusho ukuthi lempilo yekusinzwa nekukholwa is a journey ngeke bese usosisiwe konke sekutawuhamba kahle kodwa uNkulunkulu bekenine njengabaprofeti kuthi bente lempilo kusasesibhekane ingcinamba senenjani sikhona ukudinqoba Moloyi labanengi sebafikile labanengi sebafakazile egameni lika Jesu. I'm not trying to promote myself. I'm not trying to advertise me, but I'm advertising my God. I'm advertising the God that is in me. Because it is not me who is performing all these things, but my God is performing through me. So nesiya moloyi in this time moloyi see I am privileged. My God. Ukuthi nginethenjwa uNkulunkulu with such a gift egameni lenkosi. Ukuthi bantu ngibabeke ndla basitakale bantu betekimi ngibone ethi inkinga dabo ngiprofete umuntu asitakale angaphi ngoba moloyi umuntu before moloyi umlapha enyameni ufuna umlapha ekuqala kamoya egameni lenkosi so umuntu umlapha kanjani moloyi kamoya umlapha through a prophetic word and direction egameni lenkosi kude lokunye prophet so lo muntu moloyi kubeka umuntu tandla usuke so ushoshela ligoni kahle kahle umuntu angazaphile in the spirit alamagama lomtshele ona as prophet automatically asavele asakhululekile angise nje nakafika eSamaria uthi kulomfati lamani lengakunika wona ngeke uphinze wome naphakade but wamnika a word of prophecy exactly hey inkosi yami wavela umfati wakhululeka lapho waphuma inshisekelo leBhayibheli lithi wagijima watshela iSamaria yonke noma bekathiwa uthi uyingwada but the anointing lasebekayitholile yenda sibantu bamlalele bamungu ngoba kuthi mlofuna kufa ingwada molo hey inkosi yami but ingwada ingangena neanointing yadibana nalendo ingadibana nendoda ingwada bayinika iattention naye bayibuka ngemehlo bafuna kuyisoma bafuna kuyilala but ngalesikhathi yadibana neanointing hey inkosi yami bayibuka ngalelinye liso yamemetakanye abantu bawugcwala emthombeni le athi wotani ngibonisene ngokutshele konke hey lalela ngoba uyamdzinga umuntu lotakutshela konke lapha ekhaya khona kuphela nje prophet bantu bayamdzinga mina nje ngila ngisakata lapha ngitoweni nje lokushiwa uNkulunkulu ngidobeka kufa nekuphila wena nje ngicela ukhethe kuphila kunjani ngaso usukume lapha kumbe wehlule emademoni utofika uphile leBhayibheli ulichaza bezinizisa nalikhuluma lathi unaso ukhethe lokuphila kutawuphila wena kuphila nebantu ababo kutawuphila wena ngoba ngoloyi kunebantu labangathi ukuthi mangingafa ngishiye abantu amkulesimo lesi but awuhlupheka for the rest of their lives hey inkosi yami so kumntwana njengemntana lapha ekhaya abantu bakho uyababona bayabhema banatha tshwala abasebenzi baqabana bodwana uyabona ukuthi kune spirit lesilakhaya etikwakho njengemntana so abantu abadzinga ukuthi kusukume wena ke manje njengemntana uyokhetha kuphila wena ukhetha kuphila makele kufa kuphela the time ukhetha kuphila kutawuphila wena nebantu abakho ngoba uhleli nje la khona awati ukuthi lenkinga ngento engayinzaba yesono nama decisions owathethe ngemuva noma ama spiritual hindrances la mpilweni yakho uthi ngumprofeti lobonako lokuthi abangwayini lophethe ikhambi ngoba moloyi kunelikhambi lelikhona moloyi angifune takuchat ingcinamba bese akasabi nelikhambi ngoba kuyinkinga uye kumprofeti afike akutshela inganekwane angakusithi ngalutho ngoba lokho kuyafana nebhula moloyi iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyagqeka kubhula moloyi so moya kumprofeti usuke ugathe a prophetic word and a prophetic word direction and healing deliverance egameni kuphela nje phela into emva lokho egameni kusuka idemon likushiye angizimolo sezizine lapha when I see your face I shall prophesy and once I prophesy your deliverance is a showcase so a prophecy without deliverance I see prophecy ayikapheleli it is incomplete ayikapheleli ngeke kusebentele batshele bona kusasa siyasebenza futhi batshele umprofeti ukhona kusasa vuka
uhambe ngiyathi ukuthi le demon litakumela ngenhla lesinye isikhathi kufuna undlubuluzele udluthule because ungakadluthuli nendeka le demon likuvimbe uthi usaya sebakuvimbele sebakubita emhlanje abantu abasimba so njani ushiya konke phansi usinyaka umprofeti noma kungathiwa kuthiwa umbona so uyagula nambona ngibuya because ngijake kusinye ukukhulu abantu bami ukhona umprofeti kusasa nombolo tibonako lethi tishayele manje ucele prophet ngicela kutokubona yes we believe it distance is not a barrier prophet tokuthandazela but kunento lekufika ukuthi uhlangane naye buso nebuso uze utokhona ukuthi wena njani usitakala so ngiyacela ngimgcibela ukhona umprofeti wathandazela khona embekelweni ngathi labathi mina ngiyasebenza prophet nange weekend nensonto na ufika gijima into kumprofeti ukhona usheshe ubhalise manje ukhona umprofeti utakusita kulesimo ubhekane naso after church kodwa labo lababhalisile ngicela pins niphatheke lo mnikelo bazalwane nawude uqala ka 150 because I believe mina I commitment is very important because ngiyathi ukuthi into lo tawusi nje uthe mahala uyithatha serious uyayitselela but into lene value that you've invested in it utawukwati ukuyekholwa uyethembe ukhole ugathe ini umphumela ngiloko nje ngikucela ukuthi usetha bathi ke umprofeti ngeke akubrashe noma kunese ngesono utakutshela nje iqiniso simake yeke labugwadla makhe phenduka ngoba kubanjwe ubugwadla bakho yeka kuphinga maka kube kuphela nje prophet sibalelise kakhulu ngoba abantu abalifuni iqiniso kanti uthi uNkulunkulu batalo lathi nditaba khulula kuphela nje prophet iqiniso litalathi uzolitaba khulu iqiniso liyamkhulula umuntu kube kuphela nje asivalelise phutha asivalelise ngisho ukuthi emakhaya kuyansanza egameni lika Jesu kuyinto into lenkulu kakhulu ukuthi nisiphe indlebe yenu nisiphe idatha lenu nisiphe nemehlweni nisibukele nisilandzele semakhasini ethu egameni lenkosi siyathokoza kakhulu niyakhomba lithando kithi egameni lika Jesu uNkulunkulu wasezulwini anganibusisa kusasa ke ngikhona njengoba molo asashilo ngiyaqala nga11 isikhathi senikusebenta egameni lenkosi kanti utawushaya ma numbers akhe umprofeti egameni lenkosi noma ke utawundeka ungatholi umprofeti ungabe uyakwata lo tamthola ngeke kanti afika kutshela ukuthi umprofeti utholakala kanjani ngoba labanye molo basebashaya bafuna ukuthi bafuna kushaya ukukhuluma nemprofeti direct uyayibona into kanzi nakukhona lo bamba ulicingo call center reception bamba lecingo utakutshela umprofeti utholakala kanjani bayo mimi bese sovathi ngicela umprofeti sis ngicela umprofeti bhuti ngicela umprofeti kanti utakutshela umprofeti utholakala embekelweni la bathola khona live hayi la bese basi prophet ngoba bafethu bela bayibona uma shaya ngabo 2 prophet lapha ngiphuthe nginathe manje ngesikotela sesijamule lesarusa prophet ingabe kusho ukuthi lo munye molo yasha yathi umprofeti ngiphuthe nginawe sihamba siwela kuphi kuphi so ngibhuthile so ke molo yasendlule phudla mkhulu siyakaba ukuthi sikhona siyasebenta egameni lenkosi sikhuleka nemaswati lahlaselekile wangathi uNkulunkulu lapha ekhaya angakubusisa kuphathe ngesandla sakhe semusa uphakame ematini yena kusasa gijima uthi inkwe sidibane khona embekelweni egameni lika Jesu Kristu amen ngiyathi ke mangabe ubukezwa ufika kulesigaba lesi vele uNkulunkulu bekavela afuna wena lenkonzo lena bengeyakho mpela qhubeka ke simkhonde ekumathambe ekumatini uNkulunkulu nisale kahle bye bye.